bo mu mugwi w'iterabwoba Leta ufise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yihuta ku Rwanda na Bujumbura bishobora kuba bisubiye bubisi nk'uko byagenze 2015. Mugurori ndase namaje ngo umubano wanyu n'u Burundi umeze ute? Umubano mwiza. Buriya akamasa kazaca inka kazivukamo. Umuntu wafashe icyemezo cyo gushakira intebe FDLR azahora ateza ibyago muri aka gace. Kuri ubu rero nta kindi gikomeje kugarukaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru binyuranye yewe no mu baturage b'ibihugu byombi, usibye bijyanye n'amakuru agaruka ku ifungwa ry'imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ni icyemezo cyafashwe na guverinoma y'iki gihugu nyuma y'uko n'ubundi mu mpera z'umwaka ushize ni mu ntangiriro z'uyu nguyu n'ubundi iki gihugu cyari cyaciye amarenga y'uko gishobora kuzafunga iyi mipaka mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda bazabura indagara, imikeke ndetse n'ikiyaga cya Tanganyika nk'uko byakomojweho na perezida w'iki gihugu cy'abaturanyi Varisto Ndayishimiye. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri ni amakuru mugomba kunyemerera rwose nkagarukaho. Hakomeje gucicikana amafoto ashekeje. Hari amafoto yagaragaye umupaka bawufungishije ingufuri y'igare ku buryo nta munyarwanda ugomba gusohoka mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se ngakinjiremo. Ariko nanone ikibabaje nayo makuru tugiye kugarukaho ahanini nuko noneho abarundi batangiye guhiga bukware uwitwa umunyarwanda wese. Tugiye kubikomozaho kandi tubive imuzi n'imuzingo muri iyi nkuru yacu. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, nanakwibutsa ko rwose byoroshye cyane gukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu zitandukanye tugenda tukugezaho. Nta kindi usabwa ni ukureba hasi handitse subscribe, amakuru yose ukajya ukomeza kuyabonera ku gihe. Nanakwibutsa ko rwose wanakurikira urubuga rwacu rwa Twitter, link iraho hasi muri description. Ni Leta y'u Burundi yatangaje ko yahagaritse kugirana umubano uwo ari wo wose n'u Rwanda, maze itangira guhiga bukware abanyarwanda bose bari ku butaka bwa kiriya gihugu. Ibi rero byatangajwe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu Burundi Marite Niteretse mu mbabarire. Ubwo rero kuri uyu wa kane tariki ya 11 Mutarama yagiranaga inama n'ubuyobozi bw'intara ya Kayanza. Ni icyemezo iki gihugu cyafashe ni nyuma yo gufunga imipaka yose igihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Burundi nibutsa ko imaze igihe ishinja u Rwanda guha ubufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa Leta. Izi zirwanya ubutegetsi bwa kiriya gihugu, ariko nanone zikaba inyeshyamba zibarizwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yewe rero iki gihugu cyanohereje ingabo ngo zagiye guhiga bukware abo barwanyi muri Kivu y'Amajyepfo. Minisitiri Niteretse yavuze ko usibye gufunga imipaka ngo leta y'igihugu cye yacanye umubano uwo ari wo wose na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Bisubiremo, iyi minisiteri yatangaje ko usibye gufunga imipaka leta y'iki gihugu cy'u Burundi yacanye umubano uwo ari wo wose na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Aha rero kugira ngo wumve ko ibintu byahinduye isura, uyu mutegetsi yavuze ko Perezida Paul Kagame ngo ni umuturanyi mubi. Agira ati twahagaritse umubano wose nawe kugeza igihe azagarukira ku kuri. Minisitiri Niteretse yunzemo ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame ngafite imigambi mibisha, acumbikira inkozi z'ibibi zihungabanya u Burundi, abagizi ba nabi bose ngo bagaca mu gihugu cye. Minisitiri Marite Niteretse yavuze kandi ko usibye kuba u Burundi bwafunze imipaka ihuza n'u Rwanda ngo nta nubwo bugikeneye kubona uwitwa umunyarwanda uwo ari we wese ku butaka bwabo. Aha rero ni mu magambo ye, ndayasubiramo, yagize ati ni imipaka yose yafunzwe, ntidukeneye abanyarwanda hano, ndetse n'abari ku butaka bwacu twabataye muri yombi, ubu tugiye kubakurikirana. U Burundi rero bwahisemo guca umubano uwo ari wo wose n'igihugu cy'u Rwanda, ni mu gihe hari hashize n'ubundi imyaka 2 yonyine ibihugu byombi bisubukuye uwo mubano wari warazambye mu mwaka wa 2015. Usibye kandi kuba iki gihugu gishinja u Rwanda gukorana na Leta, kirushinja kandi kuba rwaranze guha abo kivuga ko bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza ngo u Rwanda rwabahaye indaro kandi rwanga kubarekura. Guverinoma y'u Rwanda yo ikomeje kugaragaza ko mu by'ukuri ikwiye kubana neza n'igihugu cy'u Burundi, ndetse ikagaragaza ko ibyo ishinjwa byose ari ibinyoma bigamije mu by'ukuri kuyobya abaturage no gutuma abaturage batagenderana.
bibutsa ko ubwo itangazo ryajyaga hanze hari amakuru yavugaga ko abanyarwanda bageragezaga gusohoka ku mupaka babujijwe, yewe n'abageragezaga kwinjira kuri uriya mupaka nabo ntabwo byigeze bibakundira. Icyakora cyo ni mu mpera z'umwaka ushize no mu ntangiriro z'uyu nguyu, mu biganiro yagiranye n'abaturage ndetse n'itangazamakuru, Perezida Evaristo Ndayishimiye yivugiye ko ashobora kuzafunga imipaka ndetse anacyurira u Rwanda n'abanyarwanda ngo kuba bararenze ku neza yabagiriye ubwo yongeraga gufungura imipaka bakabona imikeke, indagara n'ikiyaga cya Tanganyika. Icyo gihe ni mu magambo ye yagize ati ntabwo tuzibagirwa uko abanyarwanda bishimye bongera kubona indagara, imikeke n'ikiyaga cya Tanganyika. Ati rero none ibyo byose ni nyuma y'uko twongeye kubibahereza, barenzeho bakorana n'abagamije kuduhungabanyiriza umutekano. Aha rero dusubiye ku mutwe witwaje intwaro wa Leta, ako kanya no wahisora itangazo wemeza ko utigeze na rimwe uba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ko n'ibitero byose wagabye utabigabye ku baturage b'inzirakarengane, ahubwo wabigabye ku basirikare, ndetse wo wongera kwemeza ko wanisha abasirikare igihiriri cyabo mu bice bya Bujumbura. Gusa wongera kongeraho ko ubarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko kandi ubufasha bwose ubukura mu baturage b'Abarundi bawushyigikiye. Aha rero ukaba wakwibaza uko umutwe ubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nahanganiyeho n'ingabo z'u Burundi wahisemo kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ukanatera nanone uturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na cyane ko aho ngaho hatewe hahana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iby'aya makuru rero nibyo biri kugarukwaho nk'ibisanzwe. Mu kanya gato ndongera ngaruke mbagezaho iby'iyi nkuru ku buryo burambuye. Byari Burundi bw'ejo. Turahojeje kandi imiryango yahekuwe, twongera turemesha bakomeretse, tubipfuriza imisuhuko ya vuba kugira ngo basubire ku kivi. Mu bijanye no gutuza uwo mugwi w'iterabwoba, twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bo kwikubita gashi bagashikiriza ubutungane bw'u Burundi abo bicanyi, ariko twaraye tubonye neza ko ivyo twayaga kwari kudusuka inkore ku maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye ngo badusamaze hanyuma batwubire. Nta numwe atabizi ko hamande yo gutikiza inganda mu 2015 ufashijwe n'ico gihugu nyene, uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi. Abarundi ntimuzokwibagira ko wahereye kugandagura abana b'imiryango mu Ruhagarika hariya mu ntara ya Cibitoki, none ubu naho bakaba bubiriye abenegihugu mu Gatumba. Ahacu ntaco tutari twakoze kugira ngo turabe ko ubwo ruhagarara hagati y'u Rwanda n'u Burundi rwohera, mbere n'amakungu ntivyabona kuko yadukeje igihe twebwe nyene twafata ingingo yo kugurura urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo abenegihugu b'impande zose bashobore gusubira kugenderanira. Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda gwemeye kubisubiza ibisi. Ico twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo zose zishoboka kugira abana b'u Burundi ntibasubire kugandagurwa bunyamaswa n'ivyo birara. Dusavye abarundi bose guhagarara amagabo kuko umutwe w'iterabwoba urasasiwe vy'ukuri ndava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ariko naho biruko ntiducike inkokora. Mwijambo ry'Imana niho handitswe ngo imbere y'uko mutatana mugenzi wawe. Ni icyemezo cyafashwe kuri uyu wa 11, ni kuri uyu wa kane tariki ya 11 Ukuboza 2024. Ni icyemezo cyo gufunga imipaka. Ni icyemezo gifashwe nyuma y'uko n'ubundi mu mpera z'umwaka ushize, ni mu ntangiro n'ubundi z'uyu mwaka nibwo ayo makuru yatangiye kujya hanze. Perezida w'u Burundi avuga ko imipaka ihuza ibihugu byombi ko ishobora gufungwa. Yacaga amarenga ko ashobora gufunga imipaka ku mpamvu z'uko ngagomba gukumira abanyarwanda ku mikeke ye, indagara ndetse na Tanganyika. Ariko kandi yanashinjaga u Rwanda ibirego bitandukanye birimo kuba ngo rwaracumbikiye abagerageje guhirika Petero Nkurunziza no kuba rero ngo imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwe ngo icumbitse hano mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo u Rwanda inshuro zose rwabihakanye.
rukanagaragaza ko iki gihugu cyagakwiye gukora itohoza cyangwa se iperereza mbere y'uko gifata imyanzuro yacyo. Nyamara rero ibyo byose byarenzweho, ahubwo iki gihugu cyihutira gufunga imipaka. U Rwanda rero narwo rusohoye itangazo mu by'ukuri rugaragaza ko rwababajwe cyane n'iki cyemezo, niryo tugiye kuba tukomozaho muri inkuru yacu nk'ibisanzwe 5 kuri 5. Gusa nkwibutse ko nyuma y'iri tangazo n'ubundi ndabanza nkomoze ku makuru mu by'ukuri adashimishije habe na gato. N'umwe mu basirikare bakomeye n'umuyobozi ukomeye cyane rwose hariya mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi yavuze amagambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ku banyarwanda muri rusange nabo yabagarutseho. Ariko kandi ikibabaje nuko noneho hasohotse n'itangazo ritegeka ko umunyarwanda uwo ari we wese n'aho aherereye hose hari mu gihugu cy'u Burundi agomba ngo guhita atabwa muri yombi, kubera ko iki gihugu mu buryo bweruye cyacanye umubano uwo ari wo wose n'igihugu cy'u Rwanda. Reka tudatinze rero twe duhere kuri iri tangazo rya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda, hanyuma rero tunakomereze kuri ayo makuru adashimishije habe na gato nayo nkomojeho. N'u Rwanda rwavuze ku cyemezo cy'u Burundi cyo kongera gufunga imipaka. Ni guverinoma y'u Rwanda yo yatangaje ko yatunguwe n'icyemezo cya leta y'u Burundi cyo gufunga imipaka ihuza ibihugu byombi, maze ishimangira ko ari umwanzuro uzagira ingaruka ku rujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'imihahirane y'ibihugu byombi. Ni ku mugoroba kuri uyu wa kane, ni tariki ya 11 Mutarama 2024 nibwo byamenyekanye ko leta y'u Burundi yafashe icyo cyemezo cyo gufunga imipaka yose ihuza u Rwanda n'u Burundi. Itangazo guverinoma y'u Rwanda yashyize hanze rero kuri uyu wa kane nayo yavuze ko yamenye iby'iki cyemezo cy'uruhande rumwe binyuze mu itangazamakuru. Guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bigaragara muri iri tangazo ndimo ngusomera yagize iti: guverinoma y'u Rwanda binyuze mu itangazamakuru yamenye iby'umwanzuro wafashwe n'uruhande rumwe rwa guverinoma y'u Burundi wo kongera gufunga imipaka ihuza iki gihugu n'u Rwanda. U Rwanda rwakomeje ruvuga ko uyu mwanzuro udakwiriye ko kandi uzabangamira ukwishyira ukizana mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abaturage ndetse rero n'ibicuruzwa hagati y'ibihugu bibiri, ndetse ngukaba unahonyura amahame y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ni mu bijyanye n'ubufatanye no kwihuza. U Burundi bwafashe umwanzuro wo gufunga imipaka ihuza u Rwanda n'icyo gihugu ni nyuma y'igihe hari hashize iminsi mike rwose Perezida Evaristo Ndayishimiye aciye amarenga ko iki cyemezo gishobora kuzafatwa nyuma yo gushinja umuturanyi w'u Burundi gushyigikira umutwe wa Leta barurwanya leta ya kiriya gihugu. N'ibirego u Rwanda rwahakanye rwivuye inyuma rushimangira ko nta nyungu rwagira mu guhungabanya umutekano w'abaturanyi. Si ubwa mbere u Burundi bufata icyemezo cyo gufunga imipaka ibuhuza n'u Rwanda, kuko no hagati y'umwaka wa 2015 2021 yari ifunze. Ubwo Perezida Evaristo Ndayishimiye yaragiye ku butegetsi, ibihugu byombi byiyemeje kuzahura umubano, ariko Burundi bugatsimbarara ko bukeneye abashinjwa guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bahungiye mu Rwanda. Ni mu gihe rwo rwabihakanye inshuro zose rukerekana ko bihabanye rwose n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Uko rero na bigusezeranyije nta kintu mpinduyeho, ngiye kukureka n'ubundi dukomeze twumva ibijyanye n'inkuru igaruka ku bategetsi bahari Burundi bakomeje kuvuga amagambo akomeye cyane kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame n'amategeko yagiye hanze ashimangira ko umunyarwanda wese agomba gutabwa muri yombi, ngo na cyane ko bacanye umubano burundu kandi uwo ari wo wose n'igihugu cy'u Rwanda. Reka nabyo tubyumve. Leta y'u Burundi yatangaje ko yahagaritse kugirana umubano uwo ari wo wose n'u Rwanda, maze itangira guhiga bukware abanyarwanda bose bari ku butaka bwa kiriya gihugu. Ibi rero byatangajwe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu Burundi Marite Niteretse mu mbabarire. Ubwo rero kuri uyu wa kane tariki ya 11 Mutarama yagiranaga inama n'ubuyobozi bw'intara ya Kayanza. N'icyemezo iki gihugu cyafashe ni nyuma yo gufunga imipaka yose igihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Burundi nibutsa ko imaze igihe ishinja u Rwanda guha ubufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa Leta. Izi zirwanya ubutegetsi bwa kiriya gihugu, ariko nanone zikaba inyeshyamba zibarizwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yewe rero iki gihugu cyanohereje ingabo ngo zagiye guhiga bukware abo barwanyi muri Kivu y'Amajyepfo. Minisitiri Niteretse cyangwa se Niteretse
yavuze ko usibye gufunga imipaka ngo leta y'igihugu cye yacanye umubano uwo ari wo wose na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Bisubiremo, iyi minisiteri yatangaje ko usibye gufunga imipaka, leta y'iki gihugu cy'u Burundi yacanye umubano uwo ari wo wose na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Aha rero kugira ngo wumve ko ibintu byahinduye isura, uyu mutegetsi yavuze ko Perezida Paul Kagame ngo ni umuturanyi mubi. Agira ati twahagaritse umubano wose nawe kugeza igihe azagarukira ku kuri. Minisitiri Niteretse yunzemo ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame ngafite imigambi mibisha, acumbikiraga inkozi z'ibibi zihungabanya Uburundi, abagizi ba nabi bose ngo bagaca mu gihugu cye. Minisitiri Niteretse yavuze kandi ko usibye kuba Uburundi bwafunze imipaka ihuza n'u Rwanda, ngo nta nubwo bugikeneye kubona uwitwa umunyarwanda uwo ari we wese ku butaka bwabo. Aha rero ni mu magambo ye, ndayasubiramo, yagize ati ni imipaka yose yafunzwe, ntidukeneye abanyarwanda hano, ndetse n'abari ku butaka bwacu twabataye muri yombi, ubu tugiye kubakurikirana. Uburundi rero bwahisemo guca umubano uwo ari wo wose n'igihugu cy'u Rwanda, ni mu gihe hari hashize n'ubundi imyaka 2 yonyine ibihugu byombi bisubukuye uwo mubano wari warazambye mu mwaka wa 2015. Usibye kandi kuba iki gihugu gishinja u Rwanda gukorana na Leta, kirushinja kandi kuba rwaranze guha abo kivuga ko bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza mu Rwanda rwabahaye indaro kandi rwanga kubarekura. Guverinoma y'u Rwanda yo ikomeje kugaragaza ko mu by'ukuri ikwiye kubana neza n'igihugu cy'u Burundi, ndetse ikagaragaza ko ibyo ishinjwa byose ari ibinyoma bigamije mu by'ukuri kuyobya abaturage no gutuma abaturage batagenderana. Mwibutsa ko ubwo itangazo ryajyaga hanze hari amakuru yavugaga ko abanyarwanda bageragezaga gusohoka ku mupaka babujijwe, yewe n'abageragezaga kwinjira kuri uriya mupaka nabo ntabwo byigeze bibakundira. Icyakora cyo ni mu mpera z'umwaka ushize no mu ntangiriro z'uyu nguyu, mu biganiro yagiranye n'abaturage ndetse n'itangazamakuru, Perezida Varisto Ndayishimiye yivugiye ko ashobora kuzafunga imipaka ndetse anacyurira u Rwanda n'abanyarwanda ngo kuba bararenze ku neza yabagiriye ubwo yongeraga gufungura imipaka bakabona imikeke, indagara n'ikiyaga cya Tanganyika. Icyo gihe ni mu magambo ye yagize ati ntabwo tuzibagirwa uko abanyarwanda bishimye bongera kubona indagara, imikeke n'ikiyaga cya Tanganyika. Ati rero none ibyo byose ni nyuma y'uko twongeye kubibahereza, barenzeho bakorana n'abagamije kuduhungabanyiriza umutekano. Aha rero dusubiye ku mutwe witwaje intwaro wa Leta, ako kanya nawe wahise usohora itangazo wemeza ko utigeze na rimwe uba mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ko n'ibitero byose wagabye utabigabye ku baturage b'inzirakarengane, ahubwo wabigabye ku basirikare, ndetse wo wongera kwemeza ko wanisha abasirikare igihiriri cyabo mu bice bya Bujumbura. Gusa wongera kongeraho ko ubarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko kandi ubufasha bwose ubukura mu baturage b'Abarundi bawushyigikiye. Aha rero ukaba wakwibaza uko umutwe ubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo unahanganiyeho n'ingabo z'u Burundi wahisemo kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ukanatera nanone uturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na cyane ko aho ngaho hatewe hahana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iby'aya makuru rero nibyo biri kugarukwaho nk'ibisanzwe. Mu kanya gato ndongera ngaruke mbagezaho iby'iyi nkuru ku buryo burambuye.